Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video. Evo, prije svega da vam poželim dobrodošlicu u novi video i novim članovima na kanal da poželim dobrodošlicu na kanal. Evo, i za mene je počela ova nova radna 2025. godina. Počela je znači sa radom, nema više odmora, nema više praznika, mora se raditi. I kao što sam vam napomenuo u prošlim nekim videima, znači startao sam sa noćnom smjenom. Problem je što je moja mašina pokvarena i što jednostavno da ne gubim radne sate, da ne gubim dane godišnjeg odmora, radim na drugoj mašini noćnu smjenu, tako da jest da je ne volim, ali šta ćemo. I evo, poslije noćne smjene i probudio sam se i odlučih danas da snimim ovako jedan malo opušten video kako ja punim tu energiju poslije noćne smjene i da malo prošetam, da napunim energije, da se razbudim malo. Evo, sad je i neka 3 sata je popodne, ja sam spavao do nekih 1 i da vam pravo kažem, bez energije sam skroz, ali dobro, nema veze. Uglavnom imam danas i sutra još odraditi noćnu smjenu, znači i onda nadam se da je neću bar za neko vrijeme više raditi. Sam da budem jasniji, znači nije ovo sad neko žaljenje, ovo je čisto da znate kako stvari stoje, pošto i vidim ima dosta, stvarno imam dosta i poruka i na Instagramu i na Facebooku i vaših komentara na koje nisam odgovorio i sve to, tako da evo ovim putem vas obavještavam da će za vikend, to je subota, će biti odgovarat ću i na vaše komentare, odgovarat ću i na vaše poruke, tako da mislim ako bude dosta toga različitoga, možda i čak i snimim video sa odgovorima na ta vaša pitanja, tako da razumite me, znači radi se, krenulo se raditi, nema se sad toliko nešto puno vremena i što više bazirat ću se što više da snimam, pogotovo tih nekih odgovora na vaša pitanja, pošto bar ja razmišljam tako, ako se neko interesuje za neki odgovor koji bi mogao biti od koristi više ljudi, znači da više ljudi ima koristi od tog odgovora, takve odgovore ću snimati u vidu videoklipa, nekog kratkog videoklipa, tako da vi ćete naravno kao odgovor dobiti link tog klipa, pa eto moćete to i pogledati. Evo, kao što sam i rekao, ja sam izašao malo da prošetam, evo me tu i kod ovog sportskog parka. Snimao sam vam, mislim, imate, ko ne zna, imate vamo na kanalu nekih starijih videa s ovoga mjesta, da ne vraćam se na to, da se ne ponavljam. Uglavnom, i ko ne zna, da napomenem, pošto ste mi to pisali, da napominjem, jer ljudi jednostavno ne znaju ko sam ja i šta ja radim ovdje na YouTube-u. Znači, ja sam Saša, živim i radim u Sloveniji, živim
u okolini Maribora i ovdje na kanalu vam snimam taj svoj neki, ne mogu reći sad svakodnevni život, ali trudim se da snimam kad god imam vremena i razne te neke životne situacije i životne prilike. Trudim se da vam to snimim i da vam prikažem neko stanje kako ja vidim taj neki život, trenutni život tu u Sloveniji. Naravno, plan je u ovoj godini posvetiti se maksimalno snimanju, posvetiti se tu maksimalno vama i uvesti neke novitete na kanal. Evo, mogli ste vidjeti i iz ova 2 videa koja sam snimio, ova zadnja 2 videa, znači koja sam snimio, da sam malo i poradio i na montaži, na editu i još je tu nekih planova da se odradi, ali polako, postepeno, malo i zima, postepeno, nećemo se nigdje žuriti, jednu po jednu stvar ćemo rješavati. Uskoro ću imati još jedan novitet na kanalu, to ću vam snimiti sve, tako da ćete biti upućeni u sve. Planiram i da snimim, mislim to će sve vjerovatno biti u jednom klipu, novi sistem rada, kako će kanal funkcionisat, tako da sad za ovaj vikend, to je sad subotu i nedjelju, je u planu da snimim i par nekih informativnih videa šta se dešava i kakve promjene se očekuju ovdje, tako da to će vam vjerovatno izaći iduće sedmice. Motivisan sam, imam želju, imam volju i ako mi uspije ispoštovati taj neki sistem rada tu na kanalu, ja mislim da ćete biti zadovoljni. Kažem, ovo je jedan opušten video bez neke teme, onako što bi vam moglo privući neku ogromnu pažnju, ali eto, dajem vam i tu mogućnost, pisali ste mi i prije, a i sad dajem vam tu mogućnost i to da učestvujete u radu kanala, da pišete teme, jer ja zapisujem tu neku svaku vašu temu koju bi želili da čujete od mene, da ja to snimim, ja to sve zapisujem, znači bit će snimljeno sve i objavljeno. Također i ispod ovog videa pišite te neke teme koje bi voljeli vidjeti od mene, voljeli čuti neko moje mišljenje, neko moje razmišljanje o različitim temama i eto, ne bi više dužio ovaj video, kažem, čisto neki opušten video, onako, i da vam se javim, da vas pozdravim, da vam se zahvalim na svemu, da vam se zahvalim na podršci, na lajkovima, na komentarima, na svemu, generalno na svemu da vam se zahvalim, jer stvarno mi dajete motivaciju i dajete mi taj vjetar u leđa da snimam, da radim, da pored svoga posla i da se tu i posvetim vama, jer stvarno zajednica je jako dobra, jako dobri ljudi su na kanalu, ja obožavam konstruktivne kritike, obožavam tu neku komunikaciju i evo, i ovom prilikom i da vam kažem, a i bit će i tamo i na zajednici objavljeno, znači u nedjelju ide taj live gdje ćemo se i uživo družiti, tako da bit će
tih nekih druženja. Evo ide nam i voz. Evo ja šetam pored pruge. Evo znači to je ta redovna linija Maribor-Ruše, znači redovna željeznička linija Maribor-Ruše. I tako da smo uhvatili i voz kako prolazi. Ali dobro, nećemo previše odugovlačiti ovaj video. Kažem ljudi, eto i napišite mi jednostavno ako vi radite noćnu smjenu kako vi punite energiju poslije noćne smjene. Ovo je neki način na koji ja punim energiju, prošetam malo, vratim se nešto malo i pojedem. Iskreno da vam kažem, nemam neki ni apetit kad radim noćnu smjenu. Sad ćemo smijem malo i vratiti. Vratit ću se da ne idem predaleko. Nemam neki ni apetit kad radim noćnu smjenu, ali dobro, kažem, pregura se sve. Izdrži se sve. Ljudi smo napravljeni, smo takvi da izdržimo sve te neke situacije. Kažem, ne žalim se. Situacija je takva kakva jest i tu ne možemo nešto puno utjecati na to. Uglavnom, mora se raditi, mora se privređivati, mora se zarađivati za život. A ovo sve ostalo što se sa strane radi, to je već sasvim neka druga stvar, jel tako? Tako da, kažem, uključite se sa komentarima, uključite se sa prijedlozima za novi video, lajkajte videe, lajkajte i ovaj video, zapratite kanal ako još niste. Podijelite neke videe koji vam se čine zanimljivi i koji smatrate da bi bili zanimljivi i za vaše prijatelje, pa se onda vidimo i čujemo za vikend, znači u nedjelju od 8 u novom live-u i za vikend u nekim videima. Plan je da bude i subota i nedjelja video i da snimim još par videa, da budu spremni za iduću sedmicu, gdje ću vjerovatno raditi prvu smjenu, pa kad dođem izmontiram ih i onda pustim ih tu vama za gledanje. Tako da eto, to bi bilo to od ovog videa. Malo sam si razbudio, malo sam došao sebi, dobio sam malo energije. Idem sad kući, nešto pojedem, malo popijem još jednu kafu, još malo odmorim i na posao. Tako da, hvala vam na gledanju, hvala vam na podršci, pa se vidimo i čujemo sutra u novom videu. A do sutra, lijep pozdrav svima, ćao!